अहनबद मरुइब पाव UCM की कुनगमंगा सुबह मपोक कुमोन की थौरम पांगथोखरे येलहोमी फुरुप मसेल की मरक्ता नुंगाइरोइद वाफम हाइरोइदबनी हाइना UCM की YK दिरेना हाइख्रे अमदी मतिक चाबा प्रिंसिपल लेरमदबग लोइनना प्राइमरी मदी हाई स्कूल की ओजा सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल अमबु चलाइहंदुना लेरंबा MSF ना थेंगनरकले हाइरी खुरुमचरी ISTV बुमिन इंगताबिरी बपुनमपु तराम नोकचरी हौजिक पाउ सतोना बिजरी यूनाइटेड कमिटी मणिपुर UCM की कुनगमंगा सुबह मपोक कुमोन की थौरम पांगथोखरे लमफेलदा लेबा UCM ऑफिसर कमिटी सिगी प्रेसिडेंट फिराल चिंखलबा मतुंग मपुंग ओइबा थौरम पैलेस कंपाउंड लेबा इबोया मसुमांग लासंगलेंद पांगथोखी थौरम मदुदा UPF की प्रेसिडेंट एन रूपचंद्र इप्सा की प्रेसिडेंट M बिसेश्वर निपको की प्रेसिडेंट O प्रेमजित अकोमलुप की प्रेसिडेंट S संजित अमसुंग पांडम की प्रेसिडेंट Y दिलीप कुमारना अथोइबा मिथुंगलेन ओइना सरुक याखी थौरम मदुदा मरैबाकी दमक थवाई थाखरबा थौबसिंगी मफमदा मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना इकाइखोना बोटकी थौरमगा मरी लेनना UCM की प्रेसिडेंट YK दिरेना हौकिबा चाही इंग लिसिंगनी सुबना अमदा इंडिया लेंगाकना मणिपुर की अपुनबिगी सक्तम अमदी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी थुगाइनबा लालोंग क्या चथरखिबा अदुदा मणिपुर मियाम की बहुत सिंदुना मायोकनखिबा अथौबसिंग अदुना याटपिरंबा निकलम अदुदा UCM अमदी मणिपुर मियाम न चटमिनदुना मणिपुर की अपुनबिगी सक्तम ngasi fawba lengdana thamnaba honari machoi tabagi wakhalonna manipur kanmangamloi haiba wafam asi lamdam asida khundari ba kanglu furup khuding makna khanglaba wafamni indiana sanari balalong asi thengnasi hairabadi yelho furup singi luchingba amadi miyoi singna yelhomi furup masil gi marakta nungai naroi daba amadi merik pidagi maijawbi oirakpa yaba wafam phongdok loidabani haiki मफमदा काई नबो उतबा अमदे ने तापहुन 2023 दगी सथरगवा थोबथोबिसे अमदे इसे Laipang miyam ga loina na ngasi Manipur da khunda minari ba furup cha singa sigi marakta mutual understanding amal le minana bohona ba ekoi kanglu furup masel gi marakta yelongoi da gi le minara ba furup cha singa se masi koi pun hingminadragadi pun saukhot minadragadi masoi ta ba dumul wakhal duna ekoi Manipur haiba leipa si kaidongoi da ganmanga moi Manipur si tangdu leita ba pun si ma lakpanga moi haiba si yelomi yelo furup khuding mangna madu wakhal taminar aba matam amani na ikoi logjaba ko loina mangasi silver jubilee sina lakpon numit asida leipak miyam da United Committee Manipur gi maikai di mo chinjara kanda kundar ne minari ba furup cha sing da gina afil tawjaning badi ikoi furup masel gi marakta nungai naroi da ba wafam sing yari ba makai thambidaba ekoi nungsi chanana hingminanaba kaishunataba thodok macha dagi ekoi merik pidagi maijawbi onnaba karigumba furup kangluba matana madu honabidana ekoi she pun hingminagadabani amusung punna chawkhonminagadabani haibagi wakhal sida mang tharakanda India lengangna silaiba sumlaba lawlam nangsing sidagi ekoi ngakthok pangamnaba ekoi furup chap khudingmaki leader sing community leader sing isilinau sing na wakhal taminaduna apunba Manipurni ai Manipurini haiba wakhal sida chena thajamina kanda sagat minana bo honamina si haiba sing United Committee Manipur gi maikai digi mi lepak miyam da appeal tawjari haiba wapun ji thamjaraga स्कूल फगर हंसे मिशन की सरुगम ओइना MSF की अखनबा टीम सिंह ने यंगशिंदुना लागबा स्कूल सिंगदा मतिक चाबा प्रिंसिपल लेरमदबगा लोइना प्रिंसिपल अमदी हाई स्कूल की ओजा सिंगना हायर सेकेंडरी स्कूल अमबु चलाइहंदुना थमलंबा थेंगनरकले हारी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा खोंगजोमदा लेबा ललित माधव शर्मा हायर सेकेंडरी स्कूल अमदी डिस्ट्रिक्ट असिमकी नोंगपोक सेगमाइदा लेबा सेगमाई कुंबी हायर सेकेंडरी स्कूल दा चतुना यंगसिनबदा
हाइरिबा स्कूल अनी असि हाई स्कूल दगी ओनखटख्रब सिंगनी अदुबु स्कूल अनी असि हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस न चलाई हंदुना थमली मसिगी थवंग असि लेंगा की करम एजेंडानो खोंजोमदा लेबा ललित माधव शर्मा हायर सेकेंडरी स्कूल असिदा ओजा अनेक मरी लेबा थेंगना रखी हाइरी क्लास 11 साइंस स्ट्रीम खक हांगदोकलिबा स्कूल असिदा पुन्ना महिरोय तराग मंगा लेरमी नोंपोक सेगमाई लेबा सेगमाई कुंबी हायर सेकेंडरी स्कूल दा ओजा पुन्ना कुनगा मरी नेक लगा चलाइरंबा थेंगना रखली हाइरी MSF की वाइस प्रेसिडेंट प्रेम निंगोंबना क्लास 11 अमदी 12 ता महिरोय पुन्ना मरफू लेबसदा प्राइमरी की ओजा मरीना हायर सेकेंडरी की लेवल दा ताकपी तंबीरंबसी मोंग मरिल तादबा लेंगा की थौरांग थौशिलनी मसिगी मिशन असि अमुक होंदोक्तरगदी मणिपुर गवर्नमेंट की स्कूल सिंगदा मपुंग फाना ओजा अमता लेहनबा ngamloidori अथुबा मतमदा हाइरिबा सेकेंडरी स्कूल असदा अहेनबा मिडेंग चंगदुना थबक पाइखत्रबदी महिरोय सिंगी ओइबा इहौ अमा लाकनी महिरोय नहा सिंग कंसी मणिपुर कंसी हाइकी स्कूल फगलासी हाइबा मिशन असि दिल्ली गवर्नमेंट की थादरपा स्कीम दा यावबा पैसा रोकनबा मिशन ओइरब्रा लैगदबा ओजासिंग मपुंग फाना लेहनबा यादबा मिशन ओइब्रा नत्रगा स्कूल खतमक सानबा लेबा मिशन ओइब्रा मिशन अमम मथौ तारब्रा हाई स्कूल दगी हायर सेकेंडरी अपग्रेड तौख्रबा सेकेंडरी सिंग असि ओजा लेरमदबा सि एमिशन ना कवाय हचांग यावना याजनिंगे ओजा मपुंग फाना लेहनसे हर मिशन अमा मथौ तागदौरिब्रा मसि नत्रबजे ओजा सिंग मपुंग फाना लेहनबा ngamloidoribra High Court Legal Services Committee High Court of Manipur na Supreme Court of India की Mediation and Conciliation Project Committee का खुदसमनरगा Advocate Mediator सिंगे Mediation Refresher Course अमसुंग Mediation Training हौदोखरे High Court of Manipur की Auditorium द पुंग कुन की Mediation Refresher Course अमसुंग पुंग निफु की Mediation Training था सिगी तांग तरुक फाउबा पांगथोकदबा सिगी हौदोपगी थौरमदा Manipur State Legal Services Authority की Executive Chairman ओइरिबा High Court of Manipur के Judge Justice A बिमोल सिंह अमसुंग जस्टिस ए गुनेश्वर शर्मा सरक्याखी मीडिएशन की रिफ्रेशर ट्रेनिंग अदुगी अहोब नुमिता जजेस सिंगा सीनियर मेडिएशन ट्रेनर सिंगा मेडिएशन की मरुओइबा डिस्प्यूट लेबसिंग यासिनबा पुरकपदा हेना माई पाकनबगी मतंगदा खनखी लोइनना मीडिएशन हेना मपांगल कलहनबा एडवोकेट मीडिएटर सिंगी कैपेसिटी बिल्डिंग अमसुंग प्रोफेशनल ट्रेनिंग की मतंगदसु खनखी ट्रेनिंग अमदी रिफ्रेशर कोर्स सरक्यारिबा सिंग पुनिंग थोगतपगा लोइनना प्रैक्टिकल सेशन इंटरैक्टिव डिस्कशन दा पुनिंग चंगदुना मीडिएशन प्रोसीडिंग चथबा मतमदा चंगबा स्किल्स लौशिलगा मीडिएशन एक्ट इंग्लिश ngani kunga humdoi mapung fana chanahанbada thabak pangthokpa ngamnaba honnasi haiki hairi ट्रेनिंग as Supreme Court of India की Mediation and Conciliation Project Committee ना तोंगान बा स्टेट की सीनियर ट्रेनर सिंगदा ट्रेनिंग पीगदौरी पुंग कुन की मीडिएशन रिफ्रेशर कोर्स दा एडवोकेट तरागनी पान अदुगा पुंग निफुगी मीडिएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम की बैच अनिदा एडवोकेट निफुगनी थोइना पुना एडवोकेट हुमफुना सरक्याखी मालेम सेम्बी VLF वाइटोन की नौना साबा संगलेन संगाबा की थौरम वाइटोन मनिंग लेकाई कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे थौरंगा मरी लेना पी सुरबलाना नौना संगारिबा मालेम सेम्बी VLF वाइटोन की संगलेन असना BLF असना ऑफिस लेतबगी खुदोंग चादबा क्या मायोक नरंबदु कोपंगम लगनी हाइकी MLA लोकेश्वरना BLF की मखादा यावरिबा SSG की मेंबर खुदिमंगना सेल सिजनबगी हाइनबी निंगथीना सेमगतुना बैंक का माई पाकना चटमिना बंगमना बहनसी लेंगाकना नुपी मदा लुपा लिसिंग तरा पीगनी हाइरिबदु कनागुंबा पॉलिटिकल पार्टी मगी बोट खोंबगी पांबई ओहिंदनबा SSG यावदुना लेरबा नुपी सिंगना फंगहौनबा होनसी हाइकी चनीगा कुनगनिपान सुबा डेथ एनिवर्सरी ऑफ राजश्री बगे चंद्र थौरम श्री अनु महाप्रभु सेवायत समिति न सिंधुना चही सिगी अक्टोबर की निपान दगी तरागा हुमदोई वेस्ट बंगाल की नवदीप डिस्ट्रिक्ट की नादियादा पांथोलगनी हाइना सेवायत समिति की चेयरमैन RK तिकेंद्रजित फोंदोरकली ngasi पिसुम चिंगा मचा मनाक्ता लेबा ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की ऑफिस पाउमी सिंग उनबदुदा महकना मखाताना चनीगा कुनगनिपान लक सुबहन की थौरम मसदा राजश्री वैगा चंद्र की मफम दा हाइले कतुना महाकी मतिक मयाइदा सक सोंजबा इसई जगोई रास मदी मखल क्या की थौरंगा लोइनना निमित तरुक नी चुपना पांथोकनी लोइनना श्री अनु महाप्रभु असि नवदीपता राजश्री ने मतौ करमना लेहन बिरंबा हाइबगी मतांगदा अखनबा चेफोंग अमसु पुथोकनी चेफोंग असि की मरी लेनबा आर्टिकल सिंग असि खंगैरबा रिसर्च स्कॉलर सिंग दगी लौदुना हापचनगनी मणिपुर दा थौरम मसिबु यावबा लाकपसिंगसु सेवायत
Committee, Samiti Amadi, Organizing Committee na Laifam Susinjagani, Navadipta Rajastri Vegachandrana, Sri Anu Mahaprabhu gi Kubam, Latpirambana ngasi fawba miyamna thawgal fongjaba ngambasna Manipur gi culture bu miramda sak takpada achoba thawdang lauri haiki. Andaki ajisigi thoramachida akanna jepong amusung putongnaba honajeri jepong asida rajasina ma na hodopiramba jogoi rasa sankiton pung masigi maramsida awareness pubiraknabai damak manipurda lairiba scholars singi mahondusu sebasimski maigati amusung organizing maigiti article yamna sangdusu khadangursu ibinaba organizing committee gi maigati insinjeri hariba function asi tang nipan diga horoga tai taumdoi nimtaru ni chutna pangtok ko dirba function ni Hozipau gi mrathana temba bremtang lominasi Kliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adom gi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu comment senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule. Leiren Jewelers na puthokchari Mega Monsoon Sales. Adongi imung manungi ahongbo mamalda sana lepangamnaba meshina saba sana kurimata supnatagi chada ama making charge kaktada lawiba yaragani. Maphamna Sega Road Thogdaba Boklaikai Imphal West. Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon Cup Syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon Cup Syrup thakpiu Capidon Cup Syrup Breaking matungna mayam bom kana taram nok chari makhata ba pau pisari chayol ma chupna chathaga da mudra tare lak suba ban mahotsap ki sarogam oina chandel gi purum chumbang John Tliang amadi Chandol Popi da thoromasi mai pak na chathakre purum chumbang village da uchara kya thakre thoronga mari lenena Dr. N Munal Maitei DFO Chandel na Manipur da Uchara lak tara mga thabagi minungda chandel gi oina chatliba chayolas da uchara lak amaga lising tara thagadabani Masad district asi lairiba subdivision ahum haibadi Chakpi Karong Kengjoy amadi chandel bu konsingani Dr. N Munal na makhatan haikibada u thabadi araibani luribadi hawanbani chandel gi oina ban mahotsa palan gi makhada konsingatori bu apunba khungang kundragani thoina makhoina ma thariba uchara singa du khwaidagi yamna hon bangam khunda Lupalising taragi manama Forest Department na pigani masi paisadugi na te khul singadugi thauna hapa amadi sakhangbani maram masna palan thauram masigi manungda thariba uchara singa sibu soidana honbada aikhoi puna saruk yamina siaina Dr. Munal na tin kiba miyam da media gi thongda apl tawki Mathang sahida ikhoina thajarim u singa si ikoi assessment tawjage hairiba assessment asida khwaidagi hena mai pangna hawlam bangamba adum laba khun natraga mafam aduda ikoi forest ki site gi lupa lising taragi go mana thamjage maramachina praja singnasu mana du phangbagi nataba malem pithribi ma chibu kandaba yadi haibi waklon da ikhoina thariba u singa si soidana hon biu haibasi forest ki site gi apil tawjage Manipur gi ngamkhai kaibi aroi haiduna mama leba kannaba amadi inat lining yo khanaba honaduna haukiba chahi inglisingani kun gomdoi digi Manipur gi ngamkhai kaibi aroi haiduna khongjang changsleba tengoloi singbo NIA na phajin kibada yaw kiba Bisnupur district ki oinam mamang lekai digi mutum nawbu NIA na haukiba thada phajin kiduna leikraba matung mahaki imung manungda oinam apunma mera pai bilok ki president M Romana luchingduna mera pai bi singna chatuna chana thaknaba polam sing yauna selgi angama mating pangkhrai mutum Nauba Nomagi Suraga Nomlaga Hinjaba Imung Oibadana Tanamahaki, Pikliba Angang Amadi, Loina Bina, Wana Lady Badubu Karata Oidaba Sumating Oinaba Haiduna, Sel Yauna Chana Tanaba Polam Sing, Mating Pangbani, Loinana, Atuba the Fazin Kiba Ram by Tingoloi Sing, Atuba the Tadok Piu Hainasu, Apil Taurakli. Maitei Pangal Kunthok Ningsing Thorum Committee, Mai Pak Ningthok Committee, Nasendana Taruklak Suba Maitei Pangal Kunthok Namit Palan. Lilong Usoi Popi the label Lilong Haurebi College ki multipurpose holder Pangthokrai. Tharamadura Mai Pak Ningthau Committee ki convener Alhas Arsad Basai Miumna Maitei Pangal Kunthok Ningsing Thorum Committee na Siliba Thoramasigi Handaki Oibwa Khalonda Aikoi Amatani I Masilni Aikoi Amatoina Nungsi Chanana Leminaraba Matamda Irei Pagasi Chokhat Pamadi Ingna Chikna Tangdulai Tana Labor Oigani Habagi Paujilasi Miyam the Pinaba Pangthokpani Haiki.
ꯍꯖꯨꯂꯣꯏꯁꯂꯛꯄꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ UCMꯒꯤ 25 ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ UCMꯒꯤ YK ꯙꯤꯔꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ amadi matik chaba principal leiramdabaga loinana primary amadi high school gi oza singna higher secondary school amabu chalai handuna leiramba MSF na thengrak heri asu pawge na dai singna sandok chema paw matang sara tension jari mereng tabiri bu puno mapo amkhana thurjai